a ke le tamisheng ka moka babogedi ba Professor Mremi balatedi ba Professor Mremi go le gausi mo le re botse go le gona wa lumedisha go ke tara Reverend Mopapa Malefe go tsona kwa ofising ya ga Professor Mremi jwale tšatši la le gone re mo plekeng ya thusang mo gausi le Rotwane mo e leng gore re ra ba thusha ka kwa radio ya Mokopane FM e le ge ba tlile ba lla e le mmele morodi ya gage ba hlalosa tšedi ba tshwenyago ka gae le maphelong a bona jwale mo go di mogapolelo tše ba boletse go ka tsona re krele le gore ka gae ke seemo ga se ga botse re tlile ra bere ka motse ka ge ba sene boroko a motseng o borokone bo se gona thutane re sa robale re tshwenya ke magoto re tshwenya ke dikatse ba Mremi ba lota dikatse di tsamaile magoto a tsamaile a re jala diaparo a re jala tšauja ra ba leboa ka mokgwa ba re thušeng ka gona le one jale re sa ba leboa go feta ka bare le dijo tša di-Christmas ne di so total ka motseng re thoka mara ba Mremi ra ba leboa ka mokgwa ba re thušeng ka gona ka re le mebereko ka gae ga e tsone no ba batho a re phela ka ona mpono le ta re leboela go tate Mremi le bo Malefa le bo Lucky ra leboa jwale ka ge ba ile ba hlalosa gore le ka gae dilwa di sepele ga botse go ba le mokgwata ba tlala e ntšhi ka mogae ra bona gore jwale ka ofisi ya Professor Mremi le ka tumelo ya Professor Mremi re tle fa re tle re kgone go ba thuša kudu ka lebaka la gore go jwale re phela nakong tše boima ke December ba gagešo go lela gausi ke di-Christmas le di-New Eve jwale ra bona gore rena jwale ka ge re tshepiša batho tše re di riago re tle keno re tle re kgone go tša tše re tišago mo ke Josephina Nkosi ke morwedi wa mathomo ke leboga tša goja ke leboga thušo ya lena ka mokgo le kgoneng anke modimo a le okeletše go fetiša mooki ke a leboga ba ga Mremi rata go tšea sebaka se go leboga ba ga Mremi ka se ba se diretšeng ba ga Nkosi lapa le la ga Nkosi ka nnete re le community re tšwa kgole le lona re le nyakela bophelo bo bokaone e fela ka madimabe re sa raundilwe ke dipolase plekeng ga o bonolo go thušana le bona jwale re leboga ge se sekhomotšo a ile a leka ka gotlhe ka mokgwa ka kgonang ka gona gore a nka e fitlhišetše mantswe kua go ba Mremi gore ba Mremi go na le lapa la ga Nkosi le le goreng be re ratile gore le tshwane le malapa a mangwe ka ge le bona le lena seemo gore na ba dula ka seemong se se kakang and then koko wa rena mo na le 95 years gora gore ke sa rate go tsenelela kudu la bona go ba le di-RDP mare ga ba prioritize batho ba o tshwana le bokoko be le gore ba fitlhile mengwaga e 95 e le gore ke be ba mo dietse mokutwana gore a kgone go dula le bana ba gage ebile re sa phila ba Mremi re se le re dietseng sona ga e be mathomo re lebeletse tše dikgolo go tswa go lena gore ka le leng la matšatši ga mangelo ya bo lena le thušitše le nke le tle le die mokutwana so re tloga re leboga kudu gore ba Mremi ba šomile ba ga Nkosi ba tla ja ebile ba tla kgona go apara koko kwa boruto so jwale ka o mongwe wa leloko la community re a le leboga re re awa tša lena le atlegeng ditseleng tša lena ka mehla le ka mabaka ke a leboga ke le magolo khomotso ke tswa ga Mremi ke kgopela ke leboga ntate Mremi ka sa se dileng o kgolo ge ke lebeletše ka mo lapeng ke lapeng le le gore ke batho ba ba itshokolelang mare ge ke lla le bona ntate Malefa a ema le ntate Lucky a ema ya ba batho le gore ba tswa redulong ba kgona go ba thuša mathata a lapa la bona le ka motse šetše re tlile ra ba thuša se ba lla ka sona o kgonne re ba tlišeditše dijo šetše la di bona tša Christmas le bona ba swane le batho ba ga Nkosi le fitlhileng plekeng e right ntate Mremi o tlo le thuša la ge le nna a nthušitše be di tseba gore ke motho wa mokutama marokgone ke bone bophelo ba Mremi ntate Mremi ke a go leboga malome Malefa ke a leboga bo Lucky ka moka ke a leboga ba ga Mokolo bona ke a ba leboga go tee se ka lebala le mmago tišetšo mma wa Maloba ka moka ke a le leboga o kgonne le ntetše mpe be ke sa nagano le daiding go le ka thuša batho ba Rotwane ntate Mremi ke a leboga modimo a go okeletše matlhaletseng matlhogonone le je Christmas ga botse ga Mremi le tseba ga botse babogedi ba rena go lela gausi gore rena mmereko wa rena ko go bona
batho ba kry-ile bophelo rena maikemišitšo a rena magolo ko go bona batho ba kry-ile bophelo ba ne maroko ka malapeng a bona ebile e ka ba phošo kgolo kudu ge batho ba lela go swana le batho ba gankosi ba e leng gore ga ba netse dibotse ebile rena bjale ka ofisi ya professor Mremi re re go lena setšhaba go lela gausi mo le re bogetseng le gona re re modimo Christmas nye a lošitše pula ya medupi tše le di hlokago modimo a le thuše bana ba dikolo ka moka re re ge re rapela re a le rapediša le ba ba kgopela ba mešomo le masea ka moka le tše dibotse re re modimo wa lešoko a le thuše a le etele pele